Umunsi umwe wari wibereye mu nzira ubona umuntu yambaye mu ijosi amasaro 59 ari ku mugozi, munsi hariho umusaraba uriho Yezu Kristu. Urangije ntiwavuga ariko mu mutima wawe uhita utekereza ati iriya ni ishapure, kandi uriya muntu yambaye ni umukatolike, akunda gusenga kuko yambaye mu ijosi. Kubera iki ibintu wahise ubitekereza? Kuki se ubundi wahise umenya ko ari umukatolike? Katubivugeho. Ese ubundi iyi shapure yavuye he? Kuki bayikoresha? Ishapure imaze iki? Kuki bakunda kuyambara? Ibamariye iki? Ishapure cyangwa rozari yahimbwe ryari? Yaturutse he? Yahimbwe nande? Ninde wayizanye? Kuki ari ikimenyetso gikomeye mu idini katolike twese tuzi nk'idini rikomeye ku isi? Katubivugeho. Iyi ni IG Rwanda TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kandi ngo urebe video yose irangiye kugira ngo ibyo wakanze ushaka kureba ubimenye. Ishapure cyangwa rozari yahimbwe na Mutagatifu Dominique cyangwa Dominiko mu kinyejana cya 13. Inkuru ivuga ko Bikira Mariya yamubonekeye mu isengesho amuha igitekerezo cyo gukoresha ishapure nk'uburyo bwo kwigisha abantu iby'ukwemera no kubahamagarira gusenga no kwicuza. Ishapure igizwe n'udusenge twinshi tugizwe na Ndakuramutsa Mariya, Data wa twese uri mu ijuru cyangwa Dawe uri mu ijuru. Ishapure yasenga Yezu n'andi masengesho, kandi ikoreshwa cyane mu gusenga no gutekereza ku buzima bwa Yezu na Mariya, bitwa amabanga ya Kiliziya. Ishapure irakomeye cyane kuko abakatolike bayifashe nk'ikintu gikomeye, kandi koko kirakomeye. Iri ni itegeko ryatanzwe n'uwabyaye umwana w'Imana. None uko tuyivugeho mu magambo arambuye. Ishapure cyangwa rozari ntabikubwiye, ni igikoresho cy'amasengesho gikoreshwa cyane mu idini gatolika. Gifite akamaro kanini mu buzima bw'abayikoresha: guhuza n'Imana, kuzirikana amabanga y'ubuzima bwa Yezu na Mariya, gusaba imigisha, uburinzi ndetse n'ibindi. Hanze bakoze ishapure ikomeye cyane. Ni ishapure ushobora kwifashisha y'ikoranabuhanga. Ni ishapure yishyurwa ukayikoresha kandi ku buntu. Iyi shapure bakoze ni ishapure itangaje. Iyi shapure bakoze irishyurwa, uyishyura mu madolari, wamara kwishyura mu madolari igatangira gukora, nawe ukagendana nayo. Ni ishapure bakoreye urubyiruko rwumva ko rutagenda niyo mu ntoki. Ishapure nyinshi zihari ni nyinshi. Hari rozari, ni ishapure bafatanya n'icyo bita amayibukiro. Abakatolike barabyumva neza cyane. Ariko mu buzima bwa buri munsi abantu bapinga ibintu. Ishapure ntabwo ari umukatolike gusa, nawe ubwawe wemerewe kuyambara. Ninde wakubujije kuyambara? Ishapure aka kanya ni ikimenyetso cy'uburinzi no gukomera mu bakatolike. Barayikunda cyane kandi ni ikimenyetso kigaragaza yuko bari kumwe n'Imana. Uwambaye ishapure aba afite imyumvire 100% ko nta dayimoni ryamukoraho, nta kibazo yagira. Iyi ni IG Rwanda TV. Urabyumvishe neza. Ishapure ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'uburinzi. Ese kuki utayambara? Ndagushimiye ko wankurikiranye. Murakoze.